Ei dat interpresas aviaticas che lessen porger in fetg bien service ed ei dat de quelles che lessen porger fetg buns bien bass prezis. Ed exact per quels cum prezis bass vai ussa. Quelles interpresas porgen bigliets per viadis che ne schi favoreivels che els han strusch cuvir tots els cuosts per scular in avion da A a B. Cun vender mods bigliets per los gols fedigiu quelles interpresas bien pitost paucs raps, ma cosas in scol tutina render. Els avions de quelles interpresas aviaticas specialisadas in bigliets favorevels dati per exempel savents mo in classa, no che tots els passagiers han il medem sets, aschia han fetg biars passagiers plats. Per incontr in interpresa che les porger in bien service a differentes classes, la first cun grand sets comodevels, la business cun sets maseuns e la economy che ha sets pistrets e mens comodevels. Ma tot quei luxus cun grand sets an egin plats els avions der interpresas cun tickets favorevels. Els passagiers pagan enton bumma pel scol sets. Bitir venien non cuosts schels lessen da sina valigia reservain sets per in finiastra ni schels lessen beiber in miliazzi c'è l'avion. Unument nuot e inclusiv tot sto veni pagau supplementarmein. Un terz dels cuosts per in scol cajuna il kerosin, il benzin pels avions. Con quei che il prezzi del kerosin è staus fetg bassels davos ons ein els prezzis per els scols meni favorevels. Ad els avions trovan epi pau kerosin scopi baul, ils novs models e pilevs ed aschia pli efficients. Quei è una ragione der co cabunment minch interpresa aviatica che porge bigliets favorevels avions ils spin-offs. E vegna spergnaut il personal, per esempio ils pilots che survegnan boschi buns contracts de lavur, quello è in dels punkts che ven criticaus il bifetg wie de quelles interpresas. Avions novs, biars passagiers, scha pagar per minch extra a spergnat il personal e pia un per dels tricks scocca quelles airlines san scular in mincin da dater B per in prezzi bass. Aber de quels prezzis bass han eine massa personas de pi gusto scular, entochen che quer pi val pitos in luxus fa quei oz publici mal alla borsa.